igramo Minecraft na serveru sercraft.net. Sa nama je... Igramo. Dobro, igramo Skywars. Dobro, a u kojoj mapi? Skarent. Hajde. Idi run game, onda idi pecurka. Pečurka. Curka. Pa Isu šu? des. Nis. Jesam, ušao sam. Evo, ušao si u istu igru. O je, u prvi put. Alo, ne vidim te ovdje. Ne vidim, nema veze. Ma teleportovat ću se pedlom ako bude Ma jes, pedla. ako dobijem. Au! Evo, dobio sam jednu. Pedla. Dobio sam To je jednu. najdraža perla na svetu. Imam Imaš perlu. Imam 3 perle. Ja imam Upa, dve imam. 2 zlatne jabuke. Evo ovako, idemo ovako. Treba mi ovo drvo da napravim Redu. Jebote. Imam streće. Ovako. Ovako. A ne, Harun. Jesam ja proput. Znači, A što si, gdje si otišao? pao ja dole, pao. Nema Bedlam. veze, sad me vidi. Ne znam gdje si. Vi kako Info. imam sreće. Evo 6-2. Nemam kamen. Što fuck. je čest, vore? Pa Što mogu čest? sam ovako isto snuti. Čest uzeo drugo. Ovdje sam uzeo. Što ne mogu otvoriti s tobe? Stani to čest, vidim radi. Fuck, ja sam... Jo, šta sam napravio? Stani to čest, da vidim radi. Šta da stavim? Stavi nešto neko. Ej. Ne mogu vidjeti sve u čestu. Ajmo. Čekaj. Hajmo brzo. Propani. Što si otišao? Što nisi me vidio? Pa ja ću na spam. I... Sa perlom udari ovaj čašak dole i propu. Evo, ubio sam još jednog čoveka. Idem na sredini da ubijem još jednog. Brzo. 3 helta! I ubio sam. Ajde, vrata. Evo, spam. vrata. Evo. Join game, brzo. Gdje to si, Nexon? gdje si? Ideš na Macilum. Ne može. Na čekaj. Macilum, ne može. Ideš Macilum. Ušao sam. Neće da mi ulazi. Neće ni meni. Ajde ova, druga. Ušao. Šta? Ušli smo u Sandstone. Je to ova mapa? Da, to! Na, nisam ulazila u mapu. Volim ove mape. Snimamo Meni sad pravo 3. put. Snimamo Meni 3 pravo minuta. put. Gdje Gdje si? si? Gdje si? Preko puta smo 100%. Ja mislim isto. Alo, ajde, nađemo se. Ajde. Što ja ne parkour povučem. Perla. Imam ja 3. Sad. Opet nisam dobio mač. Ima 2 sekirice. Dolazim odmah sa tobom na... Evo, to pase do tebe. Viš! Što koristiš šekove? Gdje si, gdje? Eno te! Viš! Daj mi mač, bilo koji, evo. Ne, ovo sekiriše. Thank you, brate. Idemo. Nema njih. Danski šum. Dolazim, čekaj. Ajmo sa šume. Može? I tu. Čekaj me. Neko. Ubi ga. Ne mogu, nisam ga ni udario. Divanski sud. Ne! Čovjek. Ja pobedio. Ko je pobjedio? Ja. On pada. Sam ja pobedio? Nisi. Pa, ovo sam jedan igrač. Ajde ba izdalazi. Haker. Cheater. Ba nema ja novaca. Ajde brzo. A šta da radim? Ostavio sam samo ja. Propani ba dole. Ups. Samo se Još. ja izgubio protiv duha. Ajde. Idemo.
Dolazi, brzo, brzo. Gde Ide si? u 12. Ovo sad redi kap. Ja ušao zadnji, ne možeš ući. No. A Svako. evo te, vidi da si ušao. Slušao i ti. Ne, nisam, nema mjesta. Snimamo već 5 minuta. Znači još 5 minuta, još 2 runde. Dobro. Ajde brzo da imamo ovo i... Ajde, ja igram, ja moram uskrši. Obožavam ovu mapu. A mapa? Orden. Nikad čuo mapu. Nema veze, Nikad ali... čuo. Parkour. 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 Što ne dobijem mačeve? Nisam ja dobio mač. A idem na centar. Oj, opa, da. Mislim, dobro. Ali ja sam No. Ubio jednog čoveka. Jes propao? Ne. Yes. My parkour is very, very bad. Hoćeš čekati ili ja idem? Čeka tu. Brže izlazi sunce. Gotovo. Ajde. No, Gde si? Već... 17, dvorac. Gde si? Na dvorcu. Ušao u igru. Bravo, ti? brate, nema ni Čekaj, veze. sad ću ja prasti odmah. Pričekaj. Za 15 sekundi. Dvorac je najbolja mapa. I meni. Kad se nađemo, onda možemo opet da napravimo kuću, kao ne znaš. Jesi pao? Spadam. Pa odmah. Gdje si? Evo, ajde. Samo stisnijem vrata. Klasika, ajde. Gdje tu spam? Jesi ušao u klasiku? Join game. Nisam još. Ja sam Klasika. Ušao Da. klasika, jesam. Kako ja opet nisam ušao? Klasika. Pa, ja kliknuo, neće da mi uđe. Ja ušao u klasiku. 7 minuta, ajde, brzo. Mrtvi, umri. 10 sekundi da počne igra. 3, 2, 1, 0. Ajde, snimamo 12 minuta, evo te. Pa... Ajde. Jesi propao? Join. Ko je 6? 7. Ja ušao. Jesam ja ušao? Jesam. Ovo je Taves. Ili Saves. Ušli smo u istu mapu, to je dobro. Gdje si? Lela, preko puta. Jeste opet. Ja mislim. Ne, što nismo zajedno. Nismo preko puta, toliko tome. 8 minuta. Da evo, zadnja runda u... Imamo 12 minuta. Ne, nećemo 12, sad je dosta. Poslije runde, 10 dobro, jedan. minuta je dosta. Čekaj. Nemam opet mač. Imaš 2 česta. Da, znam, uzeo sam, ali nema. Imam ti ja. Malo sutra. 20. Headshot. Kako da idem gdje u si? sredinu? Brate, možeš da dođeš ko mene? Ne, perle. Da radim ja, nemam ni mač. Aj, čekaj. Pa, nastavno Ubi me 2. neko čovjek! Ubi me! Ne, nema mač. A to bio? Ko je to bio kriznac? Gledaj me. Ajde. Evo ga naš heroj. Brate, koliko helta ona ima. Odmah. Eto. Alo, dođi uzmi strele ima. Pazi me, neko ne gađa. Ja mislim da će ovo, čeka. Gledate, dolazi kod tebe. Neće. Dolazi. Pazi. Gdje je? Evo ga ovo, dolazi kod tebe. Čao. Udari ga. Gledaj, Aj, čao. Čao, bre. Šim. Ovo te gađa, levo. Opet me gađa. Ajde.
Opet se gore. E, ovo došao u sredinu. Ne mora! Imam Da hljeba. znate, ajde, brzo, A, ajde, završi. jel grad? Gdje je čovjek? U sredinu jedan. A gdje onaj? Onaj drugi je umro, a ostali su još dvojice. Još trojica. I ti i trojica. Idi! Evo ima Enderpearl. Kaj ti što? Još 3 igrača. Ajde. Ja mislim da sam ja prop. Ima 3 česta. De ima 3. Ispod. Pa ima ispod. De ima Ajmo treći.aj skroz još jedan. Ovdje ima Na 2 česta. 3. De je treći? Ovdje... Čekaj, gdje sam? Ja sam imao 3 česta. Ja sam imao 2. Ma nije to pošteno. Daj da vidim kod tebe da vidim. Ovdje si bio. 2, 1, 2, ne, 1. 1, 2. Imao si 2, bre. 3! 2! Ja sam uzao 2 česta. Ja sam imao 3. Imao sam ja gore još jedan. Ajde, ovo je 11 minuta, ajde. Lako ba. Da, lik. Da ga smatim. Ćemo ovdje da završiti epizodu ili što? E da, vidite mu skin, brate, Gangnam Style, tako dalje. Smeš parkour. Sad biti da bude... Ugasu mikrofon da bude lakše pričat. Smeš parkour odavde, da skočiš. A? Pazi, gađate. Ugledao sam na zadnji tren. Ah, kako gada, ružno. Sad je uzbudljivi trenutak, kad ću to Ajde, vidjeti. 12 minuta snimamo, alo. Alo, dođi odavde, dođi! Oj, u ovu Šta? kuću, vidiš? Gdje? U tvoju kuću ide. Da si bio spawn. Zašto? Pa tamo jedan lik. Treba Dolazi, vratiti. vidi ga. Gađaj ga! Bravo, da. Sreće, brate, nije imao health. Alo, dođi ubi brzo ovog. Ovdje je Granny Smith. Šta je to? Imaš Enderpearl. Imam. Pa idi brzo! Upću ga bovom. Ti znaš bo. A jesam ja sam bovom. Dođi, ajde, dolazi na ovaj, kao kamen, ne znam. Ne može. Padaš! Alo, 13 minuta snimamo, ajde. Aka. Šta skačeš, jebote? Taka mi je. Ne, vidi, sad si urađao. Da, I... GG. GG. 45 pojena imaš. Mhm. I da, ovo je bilo to, a? A bilo to. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Bye.